is a powerful God. Hallelujah. Lord, you deserve all our praises, our hallelujahs. You are our champion today. And we are claiming that you are alive. We claim that promise that you are always here with us. And with that, we have nothing to fear. Hallelujah. Help us, Lord, to stand firm and claim that victory. This is all for you. All the children of God will say, Amen and amen. Yes. Good morning ha aton mga onliners, those who are watching our live today. Good morning po ha iyong atanan. It's the first Sunday of March. And we know, March, we are celebrating National Women's Month. Tama ba? Oo. So, itataas natin ang bandera ng mga kababaihan today. Kaway-kaway naman ha aton mga ati leaders, aton mga nanays, ano pa man, imo mami, nanay, tatay, yun yung mga babae. Balitaw, we are so grateful, han mga leaders naton, especially aton mga strong women din ha church. Mga babae la ito, pero danay nagiging lalaki gihapon ito nira. Amen ba? Adi ba natin mga ati leaders? Yes, this month is for you. Balita for all of us. Now, today, natuod ba ka mo that there is power in showing up? There is power in showing up. Ano pan karoig singon, There is a saying that goes, 80% of success in life is just showing up. Dari mo kailangan may bit-bit ka, hain mo kalugaringon, just by simply showing up, pwede ka dida maging victorious. It's about our ability. It's not about the ability or your talents. It's not about anything, your position, but just simply being available to others. Dako ito ya in impact na pwede makag-cause sa imo and for the people around you. And when you say showing up, karigsingon diri ito nga ginpili mo or gusto mo la nga magpakita. But it also means even when we don't feel like it. For example, haing mo trabaho, di ba? May mga adlaw nga na diri ka pagsulod. Pero waray ka choice kundi bumuhat ngan sumulod. Tama ba? Or hayo eskwelahan, gingugulan ka pag mata. Ingulanan pag mata. Nadiri ka pagsulod pero kailangan mo sumunod. Now, let me give you, tagan naton iba nga emphasis bugto. And pag show up. What does showing up mean? Kaya ano daw laya importante? Kaya ano daw la importante ang pagiging available? Now, according here, showing up refers to our ability to remain committed to and consistent in our actions. Karag singon, ang pag-show up bugto, asya itong ability mo nga maging committed ha imo trabaho. Asya na nga nito nga bisa na diri ka na pagtrabaho, magtatrabaho ka lagihap. Na diri ka na pag-eskwela, ma-eskwela ka lagihap. And consistency. It shows your consistency kung gaano mo kakagusto ito nga butang. Next, showing up is more than just being physically present. Kasi naton kasabot, gusto naton mag-attend, okay, makada ako. But according here, showing up is more than just that. It means being present by living in the moment. Tarong karigsingon, kapag may mga bandings nga ni kita, kapag pinirit-pirit lang natin pagkadto, wari kita impact haira. Daningin nagiging kabug-aton pa kita. Diba? An iba nagre-resyo, tas ikaw adakalaha usa kaligid. Pero para imo, fulfilling na itong kay naka-attend ka. Diba? But showing up bugto, it means being present by living in the moment. Karagsingon, you are trying to connect with them. Nakikig-istorya ka, diri tungod nga guul ka, basta aada ka la, okay ka na. No. Kung gusto mo effective,
ani mo presence. Kailangan maaram ka makikunet. Next, whenever you show up, you communicate to others that they matter to you or that you share their values. Di ba karagsingon may interest? When you show up, gimpapa-feel mo ha o sa nga tao, nga aada ka para iya. May nag-amen na didi. Diba? Karagsingon, gin, tatagan mo hiyahin, encouragement, nga diri hiya nag-uusahan. Tama ba? Amen. And lastly, it is the power of showing up is not just in what we gain, but on who we become in the process. The masterpiece that God intends us to be. You know what? Hapag show up, dirila ikaw ang nakaka-impact ha iba. Dako giha pinian bulig ha imo. Kasi, when you show up, for example, ansya na nga yan itong time nga mapopromote ka. Ansya na nga yan itong time nga mamimit mo hiya. Ansya na nga yan itong time nga makakatrabaho ka na or makaka-eskwela ka na. Because sometimes, diri ito naton nakikita. But, in leadership, presence is a crucial component that we ought to consider in leading oneself and others. Especially sa leadership, importante na maaram ka magpakita. I mean, a leader's presence or absence makes a lot of difference. Kasi nga din kung present mo sa leader, nakaka-feel kahing comfort. Kaya after ang service, may makaka-istorya ka. Pero may mga ushers kita dinibangin, waray din iyo mga sa leaders. Or an absence sa imo sa group, di ba? May pinagdadaanan ka pero waray hiya dida, may impact ha imo, mas nagiging down ka. So showing up is a small but incredibly powerful action. Butila iton hiya. Ano man laan mag-spare time kita hin 1 minute, 1 hour, or 30 minutes to 1 hour, or pira ka hours para hiton nga tao. Gutila ya bugto. It will not cost you a lot, but it is a powerful action. Our mere presence can be a game changer. Singay mo sapit, you are a game changer. I am a game changer. Karagsingon diri kala aada hito nga usa nga grupo para maging ikaw la. You are a game changer. You are a change agent. Karagsingon aada ka hito kasi may mai-impact ka. You will influence something. Whether in your own personal development or in the lives of others, kailangan yung mindset mo, I am a game changer. Yan sugad ito bugton aton mindset today. We will be a game changer. Game ka na ba? Game na. Okay. Ang akong po theme niya na is entitled, When Less is More. Ada po ha Judges chapter 7 verses 9 to 22. Again, Judges 7 verses 9 to 22. Kung ada ka na, dudrungan po kita pagbasa. During that night, the Lord said to Gideon, Get up, go down against the camp, because I am going to give it into your hands. If you're afraid to attack, go down to the camp with your servant Purah, and listen to what they are saying. Afterward, you will be encouraged to attack the camp. So he and Purah, his servant, went down to the outposts of the camp. The Midianites, the Amalekites, and all the other eastern people had settled in the valley, thick as locusts. Their camels could no more be counted than the sand on the seashore. Gideon arrived just as a man was telling a friend his dream. I had a dream, he was saying. A round loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. His friends responded, This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelite. God has given the Midianites and the whole camp into his hands.
Verse 18, when I and all who are with me blow our trumpets. Verse 15, when Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshipped. He returned to the camp of Israel and called out, "Get up! The Lord has given the Midianite camp into your hands." Dividing the 300 men into 3 companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them, with torches inside. "Watch me," he told them. "Follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly as I do. When I and all who are with me blow our trumpets, then from all around the camp blow yours and shout, for the Lord and for Gideon." Gideon and the 100 men with him reached the edge of the camp at the beginning of the middle watch, just after they had changed the guard. They blew their trumpets and broke the jars that were in their hands. The 3 companies blew the trumpets and smashed the jars, grasping the torches in their left hands and holding in their right hands the trumpets they were to blow. They shouted, "A sword for the Lord and for Gideon." Okay. Verse 21. While each man held his position around the camp, all the Midianites ran, crying out as they fled. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords. The army fled to Shita toward the Zerera as far as the border of Abel-Meholah near Tabath. May the Lord bless the reading of His Word. Familiar po ba kita story ni Gideon? Amen. This is one of my favorite passages talaga sa Bible. Pero diri kita din hina magkikilala kan Gideon. We will talk about something na about naman han era army. So, the Lord is remarkably patient with His dealings with Gideon. We are all familiar naman kan Gideon hano. And Gideon sa nga tao that he decidedly, I am a coward person. Kaya talaga nag-decide. Diri ako magawas, diri ako mapakita ha iba, kay hadlokod ako na tao. Sugad ka bagihapon kan Gideon. Ako personally, I am Gideon before. And the Lord is remarkably patient with him. You know what's the reality? Actually, diri man ni Lord kailangan mag-apologize sa aton. Kung diri nato nakikita aton sarili, the way niya nakikita kita. Tama ba? Para kan Lord, He created Gideon a mighty warrior. Kaya lang problema ni Gideon, nga diri ito niya nakikita, iya sarili. The same is true with you. Ang pag-create ni Lord kan Ate Grace, Jan serve na iniya, faithful servant. Kung diri ito nakikita ni Ate Grace, yan itong kailangan mag-discover. Paris gihapon, haimo. Now, started with 32,000 troops. Let's look at the picture, hano. Yan. So, hira Gideon, naka-come up hiya in 32,000 troops or men. Haira army, may dahira 32,000. So, an ira kalaban din we all know, ang mga Midianites, tama ba? And ira 32,000 troops. An ira kalaban, 135,000 men na mga Midianites. Try to imagine, 32,000, imo kalaban, 135,000. Knowing Gideon damo na encouragement ni Lord iya, damo na ang pag-confirm han promise, nga damo na ang mga reassurance sa iya ni Lord, nga makakonquer nira ang Midianites. That is why He gathered 32,000 troops. Now, let's go back to the story. Ang nangyari kung ako Gideon, or kung ikaw Gideon, compared ha 135,000 nga imo kalaban, madaog ka ba or diri? Of course, diri. Siyempre, 135,000 na nimo kalaban, 32,000 lang ka mo. So, para kan Gideon, guti pa ini nga amon army. Guti pa ini nga akon mga tao. Feeling ko mabiperde pa kami. But you know what's amazing about kan Lord? Gideon was ready to think them too few. But God comes to him
and tells him they are too many. Hey Lord, nagyakan kan Gideon, huy, damo pa ka mo, ibanan ta ini. So kung ikaw hey Gideon, aada ka posisyon nga, hala hey Lord, tama ba init iyang mga giniinisip? 32,000 damo pa compared 135,000. Tas yan na papaibanan pa. So para ka Lord, ang 32,000 damo. So anong ginhimo ni Lord? There are two ways God took to lessen their numbers. Yes, ginpaguti po ni Lord. Kay nadadakuan pa hiya 32,000. Diba? Compare da aton pira daw kita didi. Aton mga ushers na abot kita 100 plus. Compared han. Balitaw. So kung makikita niyo first picture, asya in first nga ginpahimo ni Lord. May ada two ways God took to lessen their numbers. And first way, ginpakatira yun. Asya ito nangyari. Yung pakita hirahatanan ng mga Midianites army. Damuan tents, damuan tao. So ano niya kan ni Lord? He ordered all the faint-hearted, all the fearful, ma-dismiss, maiikis. So kita ala nagkinita talaga hira, kaya ba talaga ininamon makangker 132,000? And to make the story short, much to the surprise of Gideon, 22,000 admitted their fear and retreated. Hala ka. 32,000, 22,000 bugto. And humadlok. And umuli. Now, 32,000 minus 22,000, may dana na kita? 10,000. Of course, adi akong anak ng mathematician. 10,000. Ang 10,000 ba, damo ha 135,000. May ayaw pag-isip. Grade 1. Dire. 10,000 compared to 135,000. Ginpo-position po nato na naton self kan Gideon. I-position imo self kan Gideon. Guti pa nga ni ang 32,000, yan na 10,000 na lang. Ngan grabe ka sa surprising bugto ang 22,000. Pwede la unta 2,000. Okay pa yung mga 2,000 nan mga nahadlok. Pero 22,000, ada kay ambot na la. Try ta daw didi. 22,000. So now, ang Ira Army, may danalahira 10,000. Bugto, imagine 22,000 admitted their fear and retreated. Waray pa nga nag-start ang battle, perdi ka na. And you know what's amazing here? We are setting the atmosphere here that God did not give us a spirit of fear, but of power, of love, and sound mind. Yan na pala bugto. I-insert na ha imuhuna-huna na dire spirit of fear ang gusto ni Lord. Because these two ways na pag-lesson ni Lord and Ira Army, this is also the two ways na ginre-require ng Lord haaton niya na dirihi Lord, hanhadlupon. Ayaw kita bugto pag-upod, ha 22,000. Pabilin kita, SFCA, 10,000. Okay, 10,000 na kita, Now, para kan Lord, damo lagi hap ang 10,000. Diri pa ka mong maato, Gideon, 10,000 pa ka mo. Hala ka. Nadadamuan pa, Lord, ang 10,000. Now, ano nangyari? Ang second way to lesson is this. So, gimpakatitira o sa nga river, yan din nag-o-observe Gideon. Nasa ring Lord, kita adi dahaira kung hinoan, magiinom hintubig nga nakakap hands. Makikita niyo, may danang susugad, may danang mandiretsyo, tubig. So, ang tawag natin ito, the lappers and the kneelers. So, ang mga nag-cup hands, pag inuman tubig, ngan pag inuman tubig nga, naka-kneel, diretsyo dayon tubig. Now, I will ask you, hino daw la didaan gin pagbilin ni Lord? Hino man? O yung Bible quiz kita yan Ang mga nakakap hands. An saan ginpabilin ni Lord?
Now, kaya ano daw laan mga nakakapans? Ako, nagbibinasa ako bukit ko, arte maninira, mga nakakapans pa talaga. Di ba, imagine na nagala ka, mag-uol na ito, makuha, tas kapans ka ba? Di ba, RTR ka, kapans. Pero maram ka siyang pabili ni Lord, kaya ano daw lang? Now, first point, we are claiming 1 Timothy 1:7. Ang spirit na may ada kita, there is spirit of fear. Amen ba? Yes. Now, in this part, God uses vigilant people. Kung mapapansin niyo ang mga nakakapans, diri na nakafocus sa ira kamot. Tama ba? Ang ira focus sa aduha ibang partian lugar. Diba, ikaw, di ba pag mainom ka, syempre yung ada kan focus kung damo ban imo na sulod nga tubig or diri. Pero kung mapapansin mo ang picture, diri rasugad. So karig singon bugto, this is the reason kay ano gin pa-remain ni Lord ini nga mga tao. Why? Kasi may day niya impact ha mga military or army. Again, God uses vigilant people. Say the word vigilant. Vigilant. Ano po ba yung vigilant? Pag sumiling ka nga ni vigilant, you are watchful. You are observant like this man. Kaya ano kailangan maging observant? Pag sumiling ka nga ni that you are vigilant, ikaw ano sa nga tao that you are aware of your surroundings. Yan asya itong gusto ni Lord bugto. Why? Dapat maaram ka kung positive or negative ang nagiging impact ha imo ang surroundings. Tama ba? Kaya pag negative nga ni, imo na ito choice kung ma-remain ka or diri. Gusto ni Lord vigilant kita. When you say vigilant, you are someone na maaram ka that there is an enemy approaching. Di ba pag sundalo ka nga ni, hamon kasi ha, habagasan mo si Dibuan. Pag sundalo ka nga ni, dapat aware ka. Ani mo paligid. Baga na lang may nagkikinita-kita ha aton, may mga nag-sightseeing. Same gihapon at Kristiyano bugto. Why? Because in Matthew 7:15, may ada mga wolves nga nagpapanggap na sheep. Tama ba? So kung diri ka observant, kung diri ka vigilant, ambot na lahai mo, madadara ka. Kaya asya yung pili ni Lord. Why? Because these people, they were aware that the enemy was just around the corner. Hiraan mga tao bugto. Nga maaramira na ang ira life is a battlefield. Christians, our life is a battlefield. And the truth is, we are not fighting against flesh and blood. Diri pwede sumugod ka lang atos mapiperde mo imo kaaway. Bugto even your enemy na tao, diri ito hiyan imo enemy. There is an enemy nga kailangan naton atuhan. Ngan kaya la ito naton kaupod, He Lord. Well, the kneelers naman are the ones nga careless, mga iso, basta makwench laan akong thirst. Bahala na lang ito nga pag kinurukap hands. Diba kung makikita man ira, position talaga ira tubig, pag quench han ira kauhawon. So asya iton mga kneelers. Those people who only think of their thirst. Nakita po ba natin yung difference, bugto? Unfearful, ani mo focus imo sarili. Pero unvigilant, gusto ni Lord, may pakialam ka ha surroundings nga na ibang tao. Amen ba? Yes. So asya po itong two ways God took to lessen their numbers. Pira didaan na salin. 300. 10,000 to 300. O trohon naton. 32,000 naging 22. 32,000 naging 10,000. 10,000 yan na naging 300. Wala na yung 1%. So, asya inihiya ay nasalin. Now, position yourself, Gideon ka. 300 na la an imo mga tao.
Enough na ba ini para kan Lord? Yes. 300 bugto naging enough na kan Lord to fight the 135,000 media knights. Kung kan Lord enough, kan Gideon diri ini enough. Kung naadto ka ito nga 300, diri mo makikita hi Gideon nga nagtitinawa hiya. Frustrated bugto an iyo leader. Siguro masaya ka nga naapi ka, pero iyo leader, diri ya masaya. Instead kung ikakadi naton ha perspective, dapat unta gindugngan ni Lord an ira army. Tama ba? Dapat dudugngan kay kulang nga di dapat dudugngan. Pero you know what? God therefore here provides na diri forces, diri tawo, diri resources ang ig-aad niya para magdaog hira. Ano? Foundation to build their faith upon. Diri tawo, diri resources ang ig-aad ha iyo para magdaog ka mo. Diri tawo, diri resources ang maaad ha imo para magdaog ka ha imo battle. Foundation to build your faith upon. Ano daw la ito bugto nga foundation? It is a word of promise to assure him of the success. Ngan for sure makakarelate kita kasi diri man damo it aton mga kasangkayan hagawas, diri damo it aton connection, diri damo it aton resources permita ito excuse, pero yan waray kita excuse bugto kasi tatagan kita ito ni Lord nga foundation to win your battle. Ready ni ba? Amen. Now kadi kita aton passage 300 bugto ang troops ni Gideon. Nasing panganiwarin verse B. If you are going to live by faith, then expect your faith to be tested. A faith that can't be tested can't be trusted. Amen. Kaya ano may mga tests? Kaya ano gin test? Kaya ano gin lesson bugto? Kailangan matest. Para ang ira faith matatapuran. Makikita ni Lord nga angay igbless. Now, verse 9, adinan nangyari ang next hito nga 300 men. During that night, the Lord said to Gideon, "Get up, go down against the camp, because I am going to give it into your hands. If you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Purah, and listen to what they are." Hay nakita. So, ang nangyari din ibog to, ay na to. And listen to what they are saying. Afterward, you will be encouraged to attack the camp. So he and Purah, his servant, went down to the outposts of the camp. Now again, nasaring ako, higid yun bugto diri din ni masaya. Kaya 300 na laan iya mga tao, pero gini-encourage siya ni Lord nga umato. Nasaring kita, ang usang nga foundation han faith ni Gideon nindi, a word of promise to assure him of the success. Kaya nasaring hi Lord, get up, go down against the camp because I am going to give it into your hands. May dapo assurance din ni. Pero may kadugtong. Kilala bugto ni Lord hi Gideon. Take note of this. The Lord knows whom He has called. Kilala ng Lord kung hinon iya gintawag. Kilala ng Lord kung hino an iya gin-create. Ngan maaram iya nga bisan mighty warrior an iya pag-create kan Gideon, diri pa itong nakikita ni Gideon ha iya. Kasi imagine to reduce 32,000 to 300 was a strange way of preparing for a fight. Number 1, waray ka na tao. Number 2, waray ka na resources. Ano man na ninyo mga sword? Kaya nanguli naman ang 22,000. Limited ka na hatawo, limited ka pa resources. So, diri talaga, human perspective, diri ka talaga mataog. Waray ka talaga kadaog. Daog. Now, the Lord knows whom He has called. This is amazing about our God. Why? Because we have a God who knows His people intimately and who meets them where they are at in their spiritual walk
and encourages them in that place. Pero singon kilala ka ni Lord. Kapag nga naging tawag ka ni Lord, maaramiyang hadlukon ka. Maaramiyang nga nagtitinago-tago ka. Maaramiyang nga waray ka resources. Maaramiyang nga kulang ka. Kilala ka ng Lord. But what's amazing kan Lord? May encouragement, may assurance, pero maaram ito hiya nga, diri ito idigtitake ni Gideon. Kaya nasa ring Lord, afterward, if you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Purah and listen to what they are saying. Kung nahadlok ka pa, sige, adinalwatan usa nga assurance an imo, and afterward, you will be encouraged to attack the camp. Bugto, our God is the great encourager. Waray iba na great encourager. It is only our God. And no doubt, Gideon and the handful left felt some sinking of their courage. Diri lapuhi Gideon ang nahadlok dinhi. Yes, courage is contagious, but fear is also contagious. Nahadlok ang leader, nahadlok gihapan iya army. So the first thing to be noted here is the encouragement God gave Gideon. May encouragement. There are millions sa atong kalibutan who feel overlooked and forgotten. Bangin nga ni feeling mo usa ka hiton. Tama ba? And with a simple hello, an encouraging word, you can let someone know that they are seen and cared about. Kaya ginagamit naton ang mga social media to encourage people. Ginagamit naton mga messenger to say hello, kumusta, nagaano ka na, masaya ka pa ba? Para kitaon kung anong status nira. Bugto most often, all a person need is a little encouragement to continue. And kailangan mo manla talaga, may mag-a-assure mo na kaya mo. Diri naton kailangan ni damo nga kwarta. Kailangan mo ganin kwarta. Pero I know para aton, mas kailangan naton ng encouragement. Ito nga may matuod laha aton nga kaya naton. Yes, kulang kahiton dida, pero may mong kaya ito, mag-provide ito ni Lord. Ikaw pa ba? Di ba kailangan natin ng encouragement? Ngan, most of the time, actually ito aton kailangan, a little encouragement to continue, to press on, to march on, para magpadayon, para maging grateful. Tama ba? Amen. Now, my question is, does encouragement matter? Nagmamatter ba? Importante ba ang encouragement para haimo? Yes, bugto. The truth is, words have power. Kaya our first point today, bugto, ano itong foundation to build upon haimo life to win your battle? Start with encouragement produces change. Ang sininding kiklaim natin, bugto, gusto ko maging game changer. Gusto ko maging change agent. Gusto ko may effect ako. Gusto ko may positive impact ako sa mga tao surrounded na akon. Pero diri ako maaram kung paano ako magsa-start. Start with encouragement. If you want to change something, diri mo ito kaya with your own resources at your own force. Kailangan mo encouragement, tikang kan Lord. Encouragement produces change. And yes, bugto, encouragement matter. Ang siya nga naging encourage ni Lord, higid yun. Our words matter. May the difference, mas damo it words nga na-utter it babayi o sa nga research kaysa hit mga lalaki. Mga magchika man gunit mga kababayinan. Pero try to assess yourself. Kung machika ka nga tao,
Pero daw lang na i-encourage ito nga words nga nagawa sa imo. Bangin man the whole day, diri nga yan iton hiya nakaka-encourage. You know what's the reality? Our words have power. Our words matter. But our words, either nakaka-encourage hiya or makaka-discourage. There is no middle ground. Waray middle ground and words. Kaya nga ni powerful hiya. And words nga gaater mo pag sumring ka, maraot ka. Apektado na ito yung whole day. Pero pag sumring ka, kaubusing mo today. Grabe ito yung ka-joyful. Bugos nga adlaw. Words matter. It's either makaka-discourage, it's either makaka-encourage, there is no middle ground. Kaya kung maari nga sa ka nga tao, machika ka nga ni gamita ito to encourage a lot of people. Amen ba? May mga nagtitinawa din yung mga kababayinan. Okay. Now, encouragement is a more powerful motivator than criticism. Kaya ano nakaka-produce yan? Change mas powerful po ang encouragement at criticism. Kita ang response ni Lord kan Gideon, maurit-urit na gadudo. Kung babasahin mo, Judges 6-7, kadamo nga times. Ni Lord gin-reassure, hi Gideon, nga kaya niya. Pero wanan yan ha, diri lagi hap kaya. Gin-criticize ba ni Lord hi Gideon? Waray. Ano niya ginhimo? Gin-encourage. Because encouragement is more powerful motivator than criticism. You know an encouragement, warigin pipili nga area. Regardless kung may pinagdadaanan ka o waray, encouragement helpful hiya. For example, isang member dumaop kan sa leader. May accomplishment. Sa leader, naka-add ako yan na 5 nga cell members. Ada kayo, syempre, grabe ko dito ng mga kalipay mga cell leaders. So, his cell leader, tungod may accomplishment, di rin na ba niya i-encourage? Pwede pa niya i-encourage to do better, to improve, to do more. Pero what if a cell member dumaop kan cell leader, ate, 5 ba natanggal ang consal group? Waray na yara na nga 10. Diri ba ma-apply yan encouragement? Ma-apply bugto. Encouragement, okay lang ito. Failure is part of the success. Failure is not the opposite of success. Failure is part of the success. Mabalik itun, igambuan ni kan Lord. Diba? An encouragement waray gin pipili. It will not cost you. That is why less is more. Encouragement is less sa aton actually, pero dako an impact kaiba. Compared to correction. Ang correction may pinipili. Di rin mo pwede i-correct. Itaw, bisan lano nga area iya life. Diba? Kapag may correction, di na mula ito ma-apply kapag nagdidisiplina ka. Kapag nakikita mo, di rin na ini yan, nag-grow ka, Lord. Discipline ka dida, correction. Pero may gimpipili. Ang encouragement, waray. Applicable hiyabog to. Bisan ano nga oras, bisan nga bisan hino nga tao. You know what's amazing? There is no IQ requirement or special talent needed to be an encourager. Diri kailangan graduate ka 4-year course. Diri kailangan manya kun laude ka para makag-encourage ka. Diri kailangan may posisyon ka. Ikaw ang head han iyo office para makag-encourage ka. No, bagto. Anyone can encourage. Anyone pwede magka-impact ha iba. That's our privilege. And para mas tumuod ka mo, nga dakot impact hit encouragement. May daw sa nga research. Asya nga niya First Thessalonians. Di ba? New Testament bugto. Grabe didaan mga command ni Lord to encourage one another. Encourage one another, love one another, therefore encourage one another and build each other up. I-build mo ang mga tao nga nakapaligid mo. Kasi kailangan mo. Maarami Lord nga kailangan natin
nga tanan, encourage. Kada usabog to, kay mahapit na ang pagbalik ni Lord. Encouragement. Encourage one another daily. Every day. So that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ano sa nga tao, di rin nani na i-encourage, nagpinasaway lugod. Tama ba? Di mo na nga ni nakikita, di mo na nga ni naaasin nagpipinasaway lugod. Kaya nasa ring Hebrews, encourage one another daily. Para diri hiya mahardanan sin's deceitfulness. Now, kadi kita kung ginyayakan. Hausa nga research, may usa nga research, may usa nga research bugto, na according hiton nga research, adiman, an article, the most dangerous word in the most dangerous word in the world. So, duway nira nga doctor. So, nag-research sira, no? Ngan kapag kuno gimbutang ka, if I were to put you, hausa nga MRI scanner. Kumita na nga mo ni MRI scanner? Oray pa? Imagine na ni. But X-ray. Bakit X-ray? Pero MRI ano to? Dili aton utak. So, kapag nga ko nagbutang ka, MRI scanner, may shake ka na yan. A huge donut-shaped magnet that can take a video of the neural changes happening in your brain. And pag i-flash mo nga ko ng word nga no for less than 1 second, you'd see a sudden release of dozens of stress-producing hormones and neurotransmitters. Karag singon, mga chemicals iniha aton brain. Responsible han mga stress na naaabat naton, mga a negative one, ig-flash mo ha utak ito sa nga tao, may da impact nga malayo. Impairing logic, reason, language, processing, and communication. Kaya no wonder be careful with your words. Be careful po kita natin words. Pwede ito hiya maka-build, pwede gyapon ito hiya maka-tear down. Pero kita as of CA, nakakag-build kita. Nag-i-encourage kita. Amen? Amen. Now, yes, encouragement is important. Pero it takes courage. Iko-compare mo nga niya encouragement at change. It takes courage to change. Kailangan lagi have courage para magbago. Kaya nga niya mga people na addicted na hiraha, tobacco or alcoholism, makuri na ito na ira nga bumaya. Because it takes courage to change. Kaya ano masulod hi encouragement? When we encourage someone, we are imparting courage to them. Bukto diri ra words an imo na i-impart, courage gihapon. Kasi diba, ginayak nan kakaya mo iton, waray imposible. Nakaya mo nga ni before, how much more yan na. Nakakatagya courage sa imo. Hala, oo. Nakaya ko man before, kaya ko gihapon. Yan na. Even a quick affirmation will give people a sense of value. Again, according to John Maxwell, even a quick affirmation will give people a sense of value. And challenge natin bugto, do not just think about it. Impart it. Kasi maaram ka na, this person is doing amazing, this person is doing great, pero diri mo na yayakan na iya kasi naawod ka. Pero you don't know dako iton impact. Haiya. Challenge natin bugto to add value to someone. Do not just think about it.
impart it to him or her. Amen ba? Amen. So, yun. Now, encouragement bugto, in connection with our passage, dirila dito words and gin-utter ni Lord to encourage, not just words to assure Gideon to continue. You know what's amazing about encouragement? Encouragement is more than a set of positive words. Kaya there is power ha encouragement kasi diriya positive words la. An encouragement, it gives guidance and feedback on how to best move forward. Kaya napansin mo, nasa ring hi Lord kan Gideon? Afterward, you will be encouraged to attack the camp. Correct, singon may guidance bugto, may feedback kung ano ang next step. Diri an encouragement lang, ayayak nun mo lang okay ka, you're doing great. Igi-encourage mo niya to do something great, to do more, to improve. Kaya encouragement, it's not just a set of positive words, it gives guidance and feedback on how to move forward. Here, God allowed Gideon to see a great confirmation of his future work. An encouragement bugto, confirmation hiya kan Gideon na magdadaog hira. That's the power of encouragement. Again, encouragement produces change. Kitaon natin, may changes nga ba kan Gideon? Verse 13, Gideon arrived just as a man was telling a friend his dream. I had a dream, he was saying. A round loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. His friend responded, "This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelite. God has given the Midianites and the whole camp into his hands." Kumadto ba hi Lord ha Midianite camp? Ang ginsugo yan ni Lord? Yes. Kaupod po niya ang iya servant na pura. Bugto ha aton Christian life, may mga pura kita. May mga ka-partner kita. Kaya tungod hadlukon ka, gintatagan kain kaupod. Diba? Hinan mo mga pura dito. Pamilingan na hira. Okay. So ano nangyari hano? Paglusad ni Gideon, upod hipura hano, na overhear ni Rabugto, ang ginyayakan mga tao. Hiningang magsangkay ha, Midianite camp. So the first tells the other of his troubling dream. Nagkamay dahiyahin, inop. Di ba parang nangyari kan danger nga ni Nebuchadnezzar. Pero here iba, magsangkay hirabugto. Aman, o sa dream ko no, may dako no usang barley loaf tumbling down into their camp, overturning and crashing a Midianite tent. So para iya troubling ini kay halan usang barley loaf nakarubahin tent. Di ba bagan sugad hini? Oh, di ba ato ra gid yun haluyo. Mga kuan. Para praise. Yan. Bansa dito. Reko na iba nga nakita nga picture ito la. Basta barley loaf hiya. Barley bread tumbling down into their camp. Ningad duha ira camp. Nga nag-crash hiya hin Midianite tent. So imagine an usa nga tinapay bugto. Makakarubahin tent. So ganito ni iya dream bugto. Sumat niya friend. Kaya ano sa ganito tak-inov. The second was granted the ability to interpret. Grabe ano? Kaya aton ako Korean kita pag-interpretan aton mga dreams. Pero didi, may interpreter. Iya sangkay. And dini na iya friend, certain hiya, han iya interpretation. Na ano hiya?
Waray na good ini iba. Tungod ini kan Gideon magdadaog hira. So diya ka certain bugto. Ang asya ini ang nabatian ni Gideon. Again, his friend responded, "This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash. God has given the Midianites and the whole camp into his hands." Try to imagine bugto. Part hirahan Midianite camp. Ta certain hiya na mapiperde. Hira. It's not just mere words. But di da pala bugto nagbo-work na hi Lord. Karag singon, unfear bugto, diri para ha mga anak ni Lord. Unfear para ha mga nag-aaway kan Lord, ha mga enemies naton. Di da pala bugto, nakagkakos na iton panic, haira. So ano daw lang nangyayari, ano? Verse 15, when Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshipped. Ano niya ginhimo? He bowed down and worshipped. May changes ba ang encouragement ni Lord kan Gideon? May da. And what's amazing? Diri la ito nakaghatag encourage sa iya. It caused him to bow down and worship God. Para kan Gideon, tayo dula sugadin niyaan impact kan Gideon. Bugtod the dream was very humbling and was full of hope para kan Gideon. Why? And barley bread, according sa mga commentaries, only the very poor ate barley bread. And barley bread bugto para hiya mga pobre. Diri hiya good nagmamatter nga tinapay. Kumbaga compared naton ng mga tinapay, mga tagpisohon, may tagpisohon pa ba yan? Mga tag-5, compared mo hiya cake, waray ito hiya laban. So ganitong barley bread. Diri hiya pang mayaman, panpobre hiya. Now, para kan Gideon, the dream was very humbling. Kaya ano daw la? It brought Gideon back to the simplicity and helplessness of his own resources. Di ba 300 na lahirabog to? Aniya concern ko lang na hiya tao. Waray na kami armas. Waray kami resources para magdaog. But that dream humbled him. Yung kadahiya o sa nga sitwasyon na in our life of faith, our resources can become the enemy of trust. Diri nga yan resources and problem ha iya. Diri nga yan tao and problem ha iya. An iya trust kan Lord. Waray ka develop. Grabe, di ba? Kaya ang barley bread, grabe to ka-humbling experience sa iya because God brought him face to face with himself. Bugto, God is not interested in simply giving his people victory. You know kung nga ininteresado hi Lord ha imo, he is concerned with teaching us trust. Ang problem diri ada resources. Ang problem diri ada ha success. Ang problem ada ha dependence. Ha pagtapod ha trust kan Lord. Nga nakita ni Gideon nga waray ha iya. Di da niya nakita bugto kay para ha iya guti ang 300. Pero kan Lord dako ang 300 because again, it's not about the size of your money. In winning a battle, it's not about the size of your army. It's about the size of your God. Dini natututunan ni Gideon kung anong gusto ipaintindi ni Lord. Haiya. God is concerned with teaching us trust. Kaya sanay na Lord pag giniyakan mo nga kulang ka, ang gusto niya haimo, mabaliyuan ito nga kulang, hapagtapod, haiya. Kaya aton point number 2 bugto, ano nga usa nga foundation to win a battle?
Trust encourages risk-taking. Amazing. Again, trust encourages risk-taking. Na-realize ni Gideon, diri ang tao nga nagtitake in risk. Ang mga tao nga diri nagtitake risk, diri nag-grow. Waray changes, hadlokon. So ganito nakita ni Gideon, haiya, sarili. But trusting God always leads to blessing. Ang pagtapod kan Lord, blessings bugto ang kapalit. Kaya nga niya, Jeremiah 17, 7 to 8, it says there, my blessing is on those people who trust in me, who put their confidence in me. They will be like a tree planted near a stream whose roots spread out toward in the water. It has nothing to fear when the heat comes. Its leaves are always green. It has no need to be concerned in a year of drought. It does not stop bearing fruit. Asya itong trust bugto, and blessing aad to ha mga tao nga natapod kan Lord. Yan ako na nimo focus, aadahay mo mga resources. Turn your focus nga to kan Lord. Di daw mag-change an imo perspective. When we're not trusting God, we are prone to deception. Kay Gideon, waray ka build ang trust niya kan Lord. Nadadarahiyahan niya own thinking, nga diri niya kaya. Again, when we are not trusting God, we are prone to deception. Kaya napapansin mo, nimo mga ways, kapag waray tapod kan Lord, nangangadtuha iba, na dadamon imo utang, ani mo ginihimo, pag kulang na talaga nakakahimo ka, hindi rin tama. Because again, when we are not trusting God, we are prone to deception. Karigsingon, if you don't trust God, you will create something else to trust. Kung animo trust diri aadto kan Lord, animo trust mamimilingin iba nga pamaagi para may matapuran iton nga trust. Pwede ha enemy, ang lies niya ha imo, pwede ha world standards, or even ha imo kalugaringon. Again, kung animo trust bugto diri aadto kan Lord, you will create something else to trust. As we do so, we'll find ourselves either prideful or discouraged. Kaya no wonder, kapag waring nga ni kita trust kan Lord, duwala it result. Nagiging prideful ito sa nga tao or nagiging discouraged. Again, kung nanimo trust, diri adto kan Lord, nagiging prideful ka or discouraged. And you know that, in reason, this is the reason why ginguti ni Lord ang iya army. Kasi kung mababasa mo ang mga preceding verses, kapag nga naging-allow ni Lord ato nga 32,000, ang credit diri may nga ngadto haira. Haiya. May makukos nga prideful heart haira nga nakaya nira ang battle because of their own strength. Diba ka amazing ni Lord bugto? Diri niya ginpapadayon ng usa nga butang na maaram iya ang result makakasira haimo. Kabisan masakit hakatingangan pala, kailangan i-broke ka na. I-break ka na. Often, pride or insecurity come because we've rejected God's word and accepted the lies of the enemy. That is why nagkakamay-ada room and doubts. Nagkakamay-ada room and comparison. Nagkakamay-ada room and insecurities. God wants us to depend on Him. And dependence bugto dirila adaha strength. Either physical, financial, or intellectual. Tanan and dependence kan Lord la. Amen ba? Amen. Now, ano ba no sa nga na-realize ni Gideon hitong a dream? Aside la na gin-humble down hiya, that dream was full of hope. Kaya no hope? Na-realize ni Gideon that God will use what we have, not what we don't have.
You know what's one of the greatest problems naton? Kaya no, diri kita nakakag-serve maupay kan Lord. Because naghihinulat kita nga mapunuan ay kita. For example, nani mo prayer, Lord, mapasar god anay ako. War pa nga ni, nabagsak pa ko pan 3 times. Pag 4th time, mapasar na ko, gora na ako. Right? God will use what we have, not what we don't have. Lord, kaya anay mga katapos anay ako bago ako mag-cell group. Lord, dapat may position anay ako para makabulig ako ha iba. Kaya pag may trabaho na anay ako, may sweldo na ako, mas damuan ako mabubuligan. Diba? Deceiving iya. Kasi maupahiya pamation. Siyempre, hino ba naman diri gusto at dako nga sweldo para damo ang mabuligan. Diba? Pero diri ka ni mag-start haguti, kukurian ka hadako. Amen ba? Yes, bugto. Ang siya itong problem. If we will just give it to Him and allow Him to work, bisan gaano kaguti, kaya padakuon ni Lord. When we as Christians go to serve the Lord, do not hold back because perhaps we don't have the tools, resources, and gifts that others of God's people might possess. Lord, diri ko nagagawasan na akong cell group kasi pare pa man ako trabaho, pares kan kuya. Lord, diri laan niya ako magsa-cell group yan kasi ang cell group nila kuya bongga kanina. Bago makuha na ako ng mga cell members. Or, Lord, anamon cell group, diri laan na yan na church. Kita mo nagsa-cell group nga to, daw man ira makikita. Diba? That's the reality actually. In fact, if our victories make us self-reliant, they are ultimately more disastrous than defeat. Again, if our victories make us self-reliant, they are ultimately more disastrous than defeat. Kapag waray na-develop nga character ha imo, worst pa ito han defeat. When you lead with an example. Lead by gratitude. Bisan waray, bisan guti, maaram magpasalamat kan Lord. Again, trust. Trust encourages risk taking. Kailangan mula talaga i-take itong risk. And to trust is to triumph. To trust is to triumph. And victory and success, aadala nga yan nagtitikang hapagtapod. Amen ba? Kaya ano daw lang magdadaog ka kapag maaram ka mag-depend kan Lord? Kaya ano daw lang magdadaog ka kung maaram ka mag-trust kan Lord? Bugto, the battle is the Lord's, not yours. Amen ba? Kailangan nga yan na nag-defeat natin, diri ang battle mismo. Ang kailangan na battle na i-defeat mo, ang cares ang imo kasing-kasing. Ang ikaw mismo. Again, only the very poor ate barley bread. Kadidi, napahumble down ni Gideon. Yan napa-worship hiya kan Lord. Because, para haiya, it might be a worthless thing. Kasi guti man gudiya, no? It might be a worthless thing. But if God were behind it, it would upset at then. Pwede itong makag-crush down in anything surrounded haiya. Bisan gaano kaguti bugto kapag aadahi Lord. Waray diri kaya. Maperdihan. Tanan, madadaogan mo. So, again, the vision meant that the camp of the Midianites would be knocked over by a humble nobody. Na-realize ni Gideon, ano makakaperdi haira is someone nga humble. Ang makakaperdi lang nga yan na ira, diri sword, kundi a surrendered heart. Ganda ka, Lord. Amazing, right?
Kaya no wonder kaya ano na pa-bow down higit yun. Kaya ano nag-worship iya, diri maninin naton makikita ha iya, has pagkatao niya. He realized that this battle was about the Lord. What Gideon learned was that this fight was not about him. It was not about his army or even the enemy. This battle was about the Lord. Amazing, di ba? Bugtuan battle na iya ginaatuhan, diri nga yan tungod na iya. Diri nga yan ang size sa niya army. Diri nga ni tungod about an iya enemy. It was all about the Lord. That is why our involvement in His work, yung service po natin kan Lord, is a privilege, not a necessity. Animo involvement kan Lord, privilege ito niya. Diri ito ginpirit ha imo. Ang service kan Lord bugto, diri ginpipirit. Ang service nga da kan Lord, diri kailangan himuon mo, tungod na kailangan mo, ang pag-serve kan Lord. Privilege siya. Nga api ka and victory ni Lord. Diba, it's very humbling. And it is full of hope para haaton. Nga, ang battle nga ginaatuhan naton, diri para magdaog kita. Haaton kalaban. Kundi para madaugan naton, ang nakakag-hold back haaton, magpadayon nga da, kan Lord. Amen ba? Amen bugto. When Gideon now truly gets the fact that the Lord is going to give him victory over his enemy, he does what is appropriate. He bows and worships the Lord. Kaya ang best position naton bugto, hapag fightan aton battle, dirihan aton mga dara. Aadaha aton mga tuhod. Surrender. Kita kasi pag may battle, nang giniisip, paano ako magdadalaganin malaksi? Paano ako isusuguron? Pero diri nga yan. Bow down bugto. Ang kailangan. Weakness, pakada, kan Lord. Whatever happens from this point in his dealings with the Midianites, whether he fights or not, whether he wins or loses, his act of humble worship constitutes his greatest victory. Sugad ito ang feeling ni Gideon that time, kaya ano na pa-bow down hiya. Kay waray pa hiya dito ha battle, regardless kung magdadaog hiya o diri, na-receive na niya ang victory. Victory nga aadahiya kan Lord. Kasi nga waray nga ngayon niya kailangan ika-worry pa. Waray nga niya kailangan ikahadlok pa. Kasi aada na hiya mismo kan Lord. Again, his act of humble worship constitutes his greatest victory. Dida pala, nag-bow down hiya kan Lord. Daog na hiya. Dida pala bugto, haimo lingkuran, haimo altar. Pag surrender mo kan Lord, daog ka na dayon. Sugad la ito. Guti, pero dako an impact kan Lord nga haimo. Worship is the victory before the battle. Worship is the victory before the battle. Kaya dani, bisan na perdi ka haungod nga battle, waray ka nakapasar, waray ka na promote, waray ka naka-eskwela, bumalik ka, okay la. Ang importante, ada ka lagi hapkan, Lord. Amen ba? Kasi diri man mabago ko nabagsak ka talaga. Mababago mo ba yan? Diri. Ang problema lang kung nabagsak ka,
bumuli mo ka pa kan Lord, ito lugod worst case mo na. Pero bisan broken ka, may pinagdadaanan ka, may loses ka, pero ada kan Lord, it's not a loss, it's a gain. Nga da, kan Lord. Amen ba? Amen. As always, God's people win their greatest victories in advance on their knees. On your knees. Ang victory natin pwede i-advance. Ang kan Lord victory, pwede lang natin ma-advance Christians. Aton la ito pwede i-advance ang victory. Iba diri. Kan Lord la pwede i-advance ang victory. Ngayon on your knees. Surrender. Again, trust. Encourages risk taking. Ano nangyari kan Gideon? Kaya ano naging risk taker hiya? Nasa yung Gideon, get up! The Lord has given the Midianite camp into your hands. Lord na ba nag-i-encourage sa iya military camp? No. Hiya na mismo. You see the impact of encouragement? Ang tao nga nakaka-receive in encouragement, kaya liwat niya maghatag encouragement ha iba. That's how powerful encouragement is. Nagiging risk taker ka. Kasi imo pagtapod, diri na adaha imo or ay mga butang aada na secured kan Lord. Kaya ang aton last point bugto. Oh. Adi pa kita, get up. 16. Dividing the 300 men into 3 companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them. Amazing, di ba? Para ako na, amaze ako duro, kasi he Lord, create niya kay Gideon nga mighty man. Di ba? Ito nga, courageous ba nga tao? Do diri ito nakikita ni Lord, pero para kan Lord, ay mighty warrior ini Gideon. Kinaamis ako kasi nagbow daw niya kan Lord, and surrender niya kan Lord, gudida gumawas kung anong nga klase nga leader hi Gideon. Di din natin makikita kung gaano niya ka mighty warrior. Why? Ang 300 na kaya niya iglid tanan. Di ba? Kanina nang hadlo kaya paano ko iglilid ini? Pero waray man, di ba, nagyakan hi Lord nga, Gideon, ang siya ini mo igukuan ha, igdi-divide mo into 3 groups. Waray bugdo, nasin man niya, dividing the 300 men into 3 companies. Imagine 300, 100, 100, 100. Naisip ito ni Gideon. Anong era resources? Trumpets, empty jars, torches, di sword. Ansya la iton nga tulubog to. Watch me, he told them. Naging leader na yan. Follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly as I do. Wow, bugto. Grabe ang risk. Naging bubutang ni Lord, ni Gideon din. When I and all who are with me blow our trumpets, then from all around the camp blow yours and shout, for the Lord and for Gideon. Gideon and the 100 men with him reached the edge of the camp at the beginning of the middle watch. You know what? Kano gin-highlight ko on middle watch? Importante niya nga factor. Kasi kanina, nagdi-dream pala ang 2 men. Nagwo-work na nga yan, Lord. Karagsingon, nagtitikang ka pala pag surrender kan Lord, maginihi mo na ni Lord, ay mo kaaway. Isn't it amazing? Waray ka pa nga do, nagpe-prepare ka pala, pero hey Lord, maging kukos na nga fear haira. Kaya that's amazing bugto. Kasi din ni, grabe bugto ang pamuhat ni Lord. Ang middle watch, importante hiya. Kasi, usa ini nga makakag-cause confusion ha mga Midianites. Kasi didi, Gideon and the 100 men went with him, reached the edge of the camp at the beginning of the middle watch. Kasi middle watch, di na ito nag-change in guards. Di ba may mga watches man kita? So kapag mag-change yan guards, tas abrupt kas ibugto ang pagsugod ni Gideon. Tama ba? Waray dito on buwas masugod na kita. Dire grabe ang pag-risk ni Gideon. Aton na iniya, so nagdire-diretso hira. So kaagahon iniya bugto nga battle. Bahala na la. Kaagahon, nag-change palahan guards. Karagsingon, may emergency nga ni nga umabot.
Siguro nga ni kamo, create hiyahin confusion ito nga army kung hinuan maato an magawas ba nga guards on an masulod nga guards. Kaya ang pagsugod ni Gideon, timing, the camp at the beginning of the middle watch. Grabe, di ba? Just after they had changed the guard, they blew their trumpets and broke the jars that were in their hands. The three companies blew the trumpets and smashed the jars, grasping the torches in their left hands and holding in their right hands the trumpets they were to blow, they shouted. Kaya kung makikita mo didiha picture bugto, grabe nga confusion ang iraging create ha Midianite camp. Kasi number 1, surprise siya. Number 2, tungod kaagahon hiya, diri mo nakikita kung ano ang adahay mo paligid. Ngan ka wise ni Gideon, nga gintungan niya 3 armies and iya 300 men. Kasi para mag-surround hirangad to, ngan ma-feelhan mga Midianites nga surrounded hiranda mo nga army. Imagine that? Diba? Grabe iyabog to. Yan, kami anian mag-uuna. Diri kita pwede magsarabay kay makukuha niyo nga gotila kita. Diba kami ani, tas masunod. So baganda mo. Diba? Amazing bugto. Ang nangyari. Dida. When finally filled with faith and confidence in the Lord, fighting the battle for Him, Gideon knew that victory for Israel was now certain. And he prepared his men for attack. Maatake na kita. Gideon conceives a battle plan, simply using what tools and resources he had available to him. Didi mas na-recognize niya nga ay, diri man nga yan about iniha mga resources na ato. Imagine torches. Ano pa adto? Trumpets, jars, torches. Danuna siya pa ito nakakaulang haira. Yan na, diri na ito nakakaulang. May dangayan iba pa nga pamaagi para magamit iton nira. He now trusted in the Lord to give him victory in his battles. Di ba grabe ang courage bugto ni Gideon? Karigsingon, waray na yan nakita nga hurdles. Waray na barrier sa iya para umato. Kapag aada ka kan Lord bugto, waray man nga yan talaga makuri kan Lord. Amazing. So just imagine the events of this battle now. Kung usa ka nga Midianite bugto, ambot na la kung naka-flee ka dida. Diba? Grabe kin palibutan nira ang campan Midianites. Damo bahira no? 300 lahira. Torch, trumpet, and jar. Amazing. Tapos ang bisan ng mga noises, ang light, ang pag-expose ang light, ang tunog, para mag-create ran impact, tanan bugto, amazing, ang pamuhat ni Lord. No wonder kita alam mga Midianites, nalisang hira. Yung papalibutan na kita, mga piperde na kita. No wonder they thought they were being attacked by an army even bigger than they were. Suga dito ka upay Lord bugto. Kasi gutik ka man, an enemy, kasabot niya dako or damo kamo nga na ato. Again, and fear, diri nga yan para ha aton. And fear, intended niya, para ha mga kaaway naton. Since Gideon's men stood stationary, amazing ini you know why? Diri kasi ra pwede magkiwa. Kasi pag magkiwa hira, masasabtan hira nga gutila hira. So an ira ginhimo din ni, asya la iton. Gin-break nira an ira mga jars para gumawasan light, an ira torches, an ira trumpets. Kung hain nira nakaposisyon didto lahira hanggang matapos ito nga battle. Stationary la, fixed in their surrounding circle. Karigsingon, asya ining kakaiba nga battle. Kasi ang battle nga ginkikita naton, bagan sugad hini.
Di ba ito nga makikihay, gora na kita. Di ba ito nga makikigdadagan ka, ngayon ka na nga posisyon, hinon imo, uunahon na ira, ang pinaka-leader ba nira, or ano. Di ba so ganito imagination it battle, nga asya man talaga ito't battle. Pero this battle, bugto kakaibahiya. Waray sugad din nga nahinabo. Kailangan nira magposisyon laha usa nga posisyon. Kung hain ka, ada ka ladida. Bahala na lang may sumugod hain mo. Bugto, this is not the kind of battle. Actually, an may ada kita. A third point, faith is essential for victory. Faith is essential for victory. So amazing, di ba? Ang nangyari dida, tungod adalera, haira posesyon. Nga nakag-cause, di ba? Siya nga ni may tinatawag kita nga anxiety, may the panic attack. Kapag nag-panic attack ka nga ni, diri ka na maaram kung ano ni mo ginihimo. Tigdan na lahiya na nagawa sa imo. Or I mean, tigdan mo na lahiya nga naihimo. For example, nawakabasag ka na nga yan, hinpinggan, kuan, or may nabunot ka na dida, na diri mo kontrol mo sarili. So dito pag panic, di ba? Sing gihapon diti. Nag-cause hirahin panic attack. Ano, maram ka mo kung ano pinaka-great niya nangyari? While each man held his position around the camp, all the Midianites ran, crying out as they fled. Ay, tatangis sira. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords. Di ka ba't ma-amaze, bugto? Hira na mismo ang nakipaglaban ha hira mga kalugaringon. In utter confusion and fear, realizing they were being conquered, the men of Midian began to flee to their homeland. Bugto, di rin na hira maaram kung hinon ira kalaban. Hira na mismo. Nag-battle. Ito nga battle. Anon giniwo baga nga nin an Israel an mga camp ni Gideon. Baga lahirahan mga kuan yadto. Baga audience lahira. Di ba ha battle dapat nakikipaglaban ka. Pero ira ganyan dire audience lahira. Bagan hiraan introduction. Bagan hiraan yan magpapakuanhan show. Tas anungod na nga battle hira. This is really amazing, bugto. It took great faith for them to take no weapons. Tama ba? It took great faith for them to blow their trumpets, break those pitchers, and shine those lights. But God answered their faith by giving them a resounding victory. Kailangan mo lang ayanhin faith para magdaog. Faith secured the victory. Direla encouragement, direla trust, ang nagsisecure-han victory, may ginhihimo ka faith. Faith secured victory. That is why our last point, faith is essential to victory. Kung gusto mo bugtong magdaog ha imo batalan siya lainin kailangan. And nakuha ni Lord kung ano niya gusto makuha din. Because the victory was won without a great army and without a fierce battle, God got all the glory for the victory. Bisan higid yun, diri inin makakakuha hinglimsan victory na tikang haiya. Kulang, guti, pero nagdaog habatal. Imagine, kulang na nga ni kamo, guti pa kamo, waray pa kamo weapons. Waray pa nga ni kamo effort pakipaglaban, pero nagdaog kamo. Bugto
kusugad liton aton battle, ha aton mga kinabuhi. Feeling mo, mag-exert ka in effort pakipaglaban. Pero anood, an victory, He Lord man talaga, an makikipaglaban. That is why, amazing ko an Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Right? Ang siya nga yan ginyayakan ni Lord. Kaya ano mo, battle, tas magiging still ako. Again, tamaan niya kan bugto. Ha Chronicles. Ang battle kan Lord ito mismo. Isn't it amazing? The Lord will fight for you. You need only to be still. Again, an imo greatest victory bugto. Right on your knees. Makuri kasi mag-surrender. Makuri kasi admit ang weaknesses. Makuri kasi magpakababa. Pero asyalaan kailangan para magdaog ka. Ngada, God Lord. With God, little is much and less is more. Let us all stand up.